pininili wareng war sai la so puthak si la so video long nang than pon ik ponali tumpan la pen kopia wareng war sai ma la pen kon ana vacancies si doma la pen klar dak alam bang kanali tum la so video arlo si lang tek ponlong ik thaipo la pen kadoka we phanda tuning ri la video ki cheng pen ki jutan ki lang thori apansi la lo pole nali tum klar dak alam chini ikpo la pen recordment amen bangki job amen bangki Delhi police recordment pulo la pen Delhi police recordment pumat nali tum video lang ledet bang chok chilo dak st tum hana penang ana vacancies do ningang hang abang fu abang fitum apply don igom mate jog don igon la pen aprangsi nilimen ke kaduka veta chinilo nilimen la ke avinasteron la pen non ke lang bom nali tum la bang ke carbitich 2.0 youtube channel la pen la bang so channel long jong si kumane abang fu abang phi nang ko humri milang pole nali tum ka chinghon pen subscribe igon la pen prabjing pen ako 3k kapil le afan le nali tum ta nang bor idu non la pen nilita ning thelo nang bor idun popusi la pen non la so video long stame giveaway bang dak cheng voilo la sepatumi a video long kanili nali tum hanang puiglo comment piego mesen a comment piegon la lopulde nali tum giveaway ki haya chance bang dolo pusinili atumi a video long take dam tanga video long kanili nali tum han puiglo la si puthot nali tum jong se giveaway chipe hai vegi pulte la bang so video long stame nali tum mesen a comment to ikon la pen video ka an ma share on share ikon channel long akimilang pulte subscribe ikon la lopulde nali tum giveaway ki hai a chance bang do iglo la si prabjin pen chethan ponlo nang lang pon ikon la pen thi hek pen dak engson soni details pang chithan ponlonang matelang ponlonang approximately tum dak thek ponlong po Delhi police recordment ali tum la thek long po dak details pen ni nang than pon ekpo la pen name of post mate amen bang dak sub inspector lo la pen number of post pang dak total na litum thek ponong po 4300 post do la pen organization bang na litum thek long po Delhi police lo la pen name of recording authority bang sub staff selection commission la pen aprang silang dam lo nang sub inspector executive in Delhi police dak bang number of post pang 340 dolo 340 ar lo pen dak male mate sopin sotum atum fanle dak 228 an post pang do la pen female so arlo sotum fanle dak 112 an post do la pen gacharli ahin bangke nani tum bachelor degree bangke nang kinang sorlo ke dunai la pen daga ku tok thulang la professional qualification nali tum dak thek ponglong po pinso tum bangla driving license la hai hui dunang po motorcycle kalte car la pen physical da dak tok do olo la banali tum lang ponik de non la pen aku lang dam thuna pay scale bang da post carries pay scale of level 6 bangke 35400 la pen ako mo batu podak 1,12,400 an long poni mane lag bangai group C long alap ason dak tak se ako dak second bang dolang sub inspector in CAPFS la bangke nale tum dak thek ponong pon number of post bang dak 3960 do la dak da sopin so tum hanle 3791 an pilo la pen so arlo so tum hanle 169 a post an pilo dak bangke la pen la son thak thaklo education qualification la pen pay scale nali tum dak to an la son lo la pen ako details lang dam thuna nationality bang candidate must be the citizen of India Bhutan or Nepal la ke thom pen ke thom long ke do amunit tum bangke apply dun milo la pen age limit bang dak tok pon lo maximum nang litum dak between 20 years pen 25 years an nang po la an pen la pen ako dak lang dam thunang la pen category nang litum thekloi OBC dak election la bang 3 years la pen ST la sondo la pen ex serviceman tum 3 years dak ban nang litum thek pon po application fee bang tanili na piklang pon po application fee category SC bang exempted la pen ST tum hanta
exempted lapen ex servicemen tumhana dak fee bange lapen other candidates tumhana dak 100 an fee bange pinang po ya lapen lahai SC ST la tumhan bange nang hilo fee bange lapen payment mode bange nali tum Google Pay Phone Pay lapen net banking do debit card credit card hai hui nali tum online payment ta jog ikpo langsung ada ke training proses pada kopono lapen laso video description kami nali tum link long po ke apply link lapen nali tum online application link long po laso link long nali tum ber pen da kapreg browser chingpu po jat browser festival lapen nili na puklang pon po lapen lason lo dak fill up nang po registration nang po details sai hui nali tum dak tok do nang po lapen documents upload nang po lapen fee bang tanali tum pinang po after successful payment your application will be submitted lapen application bangke submit po lapen acknowledgement copy nali tum hanang pi po la registration na copy bangke la so copy nali tum screenshot and ikdeno kalte print out dates tame jog iklo lapen laso acknowledgement akagos bang slip banali tum chibi koksimelo mo kenang sodi lapen dak cheng bangke 10 August ben sidak cheng ponos tame der hoilon nilinor advertisement kipi bangke nali tum panang pachini bangke tame thang te dak upload dolang last date 31 August la so cheklo 31 an dolang la siprabjin pen ning hang abang phobang fitum try dono mate apply don iktame apen computer basis exam bang dak November cheklo positok lapen adet bang dak fix pela lapen laso a website along staminali tum link bang along po laso dak thaksini lidak asap sovet la notification mate advertisement alo bang na puklang pon po lapen la helon ali tum thek polong po la screen along la advertisement alo lo la bangkel jong sin ali tum jong sin naing pulote nili fan nang contact ko nili stamen ali tum fan whatsapp long nang pik po lapen nili bor i po la so video description along ki pi fanta lapen ali tum dak thek polong po notice as sub inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2022 nali tum dak thek polong po lapen dates of submission on online dak 10 pen si cheng pona lapen bang so chiklo 30 an last date lo lapen aporan da tok thal lo dak bang nali tum thek pon loi lapen nili dak son so ni nam piklang pon tu pon nali tum pan lapen dak sub inspector bang kenali tum lang damom dak lang igo mail tum hanno ST tum han ka an si doman nali tum dak pon thek pon po dak pen open category nali tum dak thek pon loi ST tum han dak 12 ando lapen ex serviceman tum han le dak 2 do lapen ex serviceman special category la tum han dak hini do son dak si dak departmental candidates la tum han ta hini do as pangrum pet pen dak bange ST tum han bange dak 18 an post do lapen arlo so tum han bangke dak open angselo nali tum thek polong po dak ST tum han id ando lapen sub inspector mate GD CAPF la tum la dak gender ta dak tok ik thailo lapen BSF a hin le nali tum dak thek polong po ST tum han dak 21 ando male tum han lapen female tum han le dak 1 ingsido atau nali tum try don iktame son thak si dak CISF la tum ta la so post along ta nali tum dak thek polong po ST 05 male lapen 01 bang female tum hana lapen CRPF nali tum thek polong po CRPF along ta dak ST tum han 226 an pilo post bangke lapen female tum han le dak 08 an la son thak si dak do ulang lapen total dak nili dak total nampak lang pon po lapen total bang dak antum thek lang 69 ando la 169 lilo dak total bang la pusi tok ik thailo la sinali tum lang pon iko lapen ason thak si dak pinang an kitok details bang kitok dolang lapen nili dak nampak lang thai bang thek dat po lapen age limit dak tok lo lapen kon an sikin nai mal hai hita dak pinaan ding o la advertisement alo bang lapen nali tum na homri iko lapen lang ik pambele nali tum apply don iko lapen apply don ni pulta nali tum mobile pen stame asap so bang ador so chat jo mobile bang mi chat la tum bang apply don uni mobile pen stame
kali pula nalitum laptop pen si apply dun nang po lalu pula documents ka upload ho thang problem ka siksak bange thang ta avelo yo lasi ka planning a process ni dia sab sobe dak nang piklang pon ek nalitum pan lapen aku dak sialam dak exam center banalitum thekloin Dibrugarh Guwahati Jorhat Silchar lapen Tezpur lapen aku ta dak pi pon thailo mo exam lapen nili update wan thu bompo nili non subso registration ko son se nai mala so process nili na piklang pon ikpo lapen lahilo nalitum la official website long wang iko la so video description along sta link long po lapen nalitum aprang si dak Aadhaar number pinang po lapen verify Aadhaar number lapen type of ID nalitum dak pen select ponon so na taxi dak bangke kisung bang thang tawe ka fill up dun bangke lapendet and lapendet nalitum hai long fill up thain mobile number lapen do dak ka fill up bangke email ID daho lapen nalitum la save thekling la sodim berigo dak save long berdet benefit aku next bangke nalitum la step 2 bang additional and contact details nalitum pinang pola pen third bangke nalitum declaration nalitum dak pen pi ignang po jola hello process bangke nili thi hek pen dak asap so stana piklang pon iglo la son si ka fill up naing pu bang nili dak details pen bang than pon pelos tamina piklang iglo nalitum pan la sidak kisung bang thang tawe nalitum dak fill up thegi madus tame andake mother father name la sonon choto dake la pen thang kisung tawe la ka fill up bang jola hello la anchola la sela so video kilang pen nalitum sab so staning sampu psi ning thelo la pen video kan ma share ik thanali tum nili kaita video tinong kaning jiber tinali nili jong nili tame apply dun de pustame ning ke hang tum duta hai mine ke apply dun bang la sinali tum video kan ma share igon la pen non giveaway bang cheng boy lo la sila so giveaway nali tum chipe hai bolote aso video long mention na comment to igo la pen video nali tum share ik nang po yola hello asipinia video long banga chethan chet masipina anding lo la si mon la ansing ton jok jedet pola si mon next a video long le chetong tunang tang te dome thak me ka duka we kar teach 2.0 youtube kilang rata la son le nang ching hon don ver no la pen la son le nang lang don ver no na litum la si ka duka we panda nili hin pen kardom